Togo Presbyteria nyanyue hame agunyogbo agbetiko Presbyteria nyanyue hame untinya so fe akpereka alafa ashek akpereka alafa nyi blasheke vo ato vasere fe akpereka alafa sheke blasheke vo ato no mawu pe lolongbe gbesia gbe mia yeji akawi adrelia etolia keke me va gbãtɔ kple eyome dzenuwo keke me va gbãtɔ kple eyome dzenuwo gbãtɔ le hame nyawo gome gbã la enye nu si lili ame eye wowɔ nuku be Germany dɔgbedea siwo le mawunya gblɔm hele Kristo tɔ nyenye fiam amewo la bla akpa heyi aʋawɔƒe. Evelia woƒe dzodzo gbidzi tɔtɔ eve hame bliboa. Amewo be Germany yovowoe tsɔ mawunya la vɛ. Esi wodzo yi aƒe ta, mawunya la hã dzo yi aƒe. Eya ta Kristo tɔ nyenyea megahiã o. Trɔsubɔlawo kple trɔsiwo kpɔ dzidzɔ eye wobu nu vavemea abe yewo ƒe trɔwo ƒe teƒeɖoɖo kple dziɖuɖu kpɔkpɔ ɖe yevuawo ƒe kɔnyinyi dzi ene. Togbɔ be ele alea hã la, ame geɖe galé xɔseme ɖe asi eye sɔlemedede kple lezinudede gayi edzi le agu nutoa me katã eye tɔxɛ le nyɔgodu eveawo me. Esi osɔfo Ernst Burgi menye Germany vi didi o, boŋ Swiss tɔta, woɖe mɔ na eya wòti anyi. Ale eyae zu evehamea kplɔla tso ƒe 1914 va se ɖe ƒe 1921 dzi. Le esime wokpɔ be ɖeɖi le osɔfo Newell le ŋutem le tsitsita la, eɖo katesistewo Salomo Mallet kple Robert Boadzo osɔfowoe le kpali me. Le dzodze alo Februar ƒe ŋkeke 23 ƒe 1998 me, eɖe osɔfo Salomo Mallet ɖo ɖe Kebo kpeta be wòanye kpeɖeŋutɔ na osɔfo Newell le nutoa me. Le ƒe 1991 me la, enɔe na osɔfo Newell be wòadzo ayi aƒe le Togoa ƒe mama ɖe akpa eve, si wɔe be agu si wole dɔ wɔm le la azu français kpadzi ta. Ale woɖe osɔfo Salomo Mallet tso kpeta be wòava axɔ ɖe teƒe le Nyɔgbodalave, afi si wòva ɖo le dasiami me alo August 8 le ƒe 1990 gbe. Eƒo nyɔgbodua du eveawo me ɖekakpuiwo kple ɖetugbiwo nu ƒu hedze hafiafiawo gɔme. Esia nye eƒe afɔɖeɖe gbãtɔ le ƒe 20 yubili si le gogom la ƒe dzadzraɖo dɔwo gome. Dɔwo yi edzi le mɔ vovovowo nu va se ɖe esime ŋkekea ɖo eye woɖu yubili la le dzome alo December 1 ƒe ƒe 1920 me. Ameha gã aɖe tso teƒe vovovowo va kpe ɖe nyɔgbodu eveawo ŋu woɖu ŋkekea. Ame siwo dome tatɔ osɔfo Eburgi, osɔfo R. Baeta kple katekist John T. Hamea gɔmeɖoanyila wonɔ. Nu siwo gana dzideƒo agu hameawo. Vevitɔ nyɔgbodu eveawo ƒe hamewoe nye osɔfo E. Burgi ƒe tsaɖiɖi va kpɔ doaɖa tso Masa
alo uni 8 enelia va se ɖe blavevɔ ɖekelia dzi le ƒe akpe ɖeka alafa asieke 8 enyilia me. Nenema ke le dasiami me alo August ƒe ŋkeke 8 enyilia kple 8 asiekelia le ƒe akpe ɖeka alafa asieke blavevɔ evelia gbewo la, tatɔ Osɔfo Andreas aku tso Lome va kpɔ dɔa ɖa. Ena woƒoƒu nyɔgbodu eveawo ɖe nyɔgbodalave aʋadome blɔme. Eƒo nu na wo, de dziƒo na wo, xlɔnuwo na Mawu subɔsubɔ kple hadɔwo wɔwɔ. Do ŋgɔ la, hamedzikpɔla Osɔfo Salomo Malet na woɖu mission ŋkekenyui si womete ŋu ɖu le ƒe akpe ɖeka alafa asieke blavevɔ ɖekelia me o la le uni enelia le ƒe akpe ɖeka alafa asieke blavevɔ velia gbe le nyɔgbo agbetsikɔ. Nufialawo Erasmus Atigaku kple Samuel Ataklo wɔ katekiste dodokpɔ hekpɔ dziɖuɖu le ƒe akpe ɖeka alafa asieke blavevɔ atɔ̃lia me. Ale woɖo wo katesiwoe. Erasmus Atigaku na kpetahamea eye Samuel Ataklo na nyɔgbodu eveawo kple semina la. Le evelia le sukunyawo gome, dziɖula yeyeawo ƒe kple woƒe ɖoɖo. Esi aʋa ke teti ko la, Englisi dziɖuɖu va xɔ Togoa ƒe akpa gã aɖe si me agu hã nɔ eye wode se le dzove alo Yanua blavevɔ atɔ̃lia ƒe akpe ɖeka alafa asieke 8 gbe be womagafia Jama gbe le sukuawo o, boŋ woafia Englisi gbe ɖe teƒe. Se sia he tɔtɔ va sukunyawo me elabena nufialawo mese Englisi gbea o. Ke dzɔgbe nyuietɔe le agu sukua ya me la, xaxa menɔ anyi fũu o elabena Osɔfo Newell si se Englisi gbe la na kpekpeɖeŋu geɖe eye wòxɔ gbea fiafia ƒu akɔ. Nenema ke nye nufiala Barnabas Titiwu si ɖea Gold Coast ɖa srɔ̃a gbea eye wònyae hafi ziatɔ la. Dzɔgbevɔ̃etɔ nufiala Barnabas German ɖe asi le dɔa ŋu le Siamlɔm alo Yuli blatɔ̃lia gbe hedzo. Eteƒe medidi hafi wokpɔ nufiala yeye Timothy Kwasi aƒenyo xɔ ɖe eteƒe o. Eya hã se Englisi gbe kple Fransɛ gbe. Le Siamlɔm alo Yuli ewolia ƒe akpe ɖeka alafa asieke kple 8 asiekelia gbe wowɔ ƒoƒose le London hema Togoa zi evelia ɖe akpa eve abe ale si wòle fifia ene. Ɣetoɖoƒe kpa si yi ɖe Englisi dziɖuɖu ƒe ŋusẽ te la va wɔ ɖeka kple Ghana le ƒe akpe ɖeka alafa asieke bla atɔ̃vɔ adrelia me kple ɣedzeƒe kpa si yi ɖe Fransɛ dziɖuɖu ƒe ŋusẽ te la. Akpa evelia siae nye Togo si xɔ ɖokuisinɔnɔ le afɔfie alo April blavevɔ adrelia le ƒe akpe ɖeka alafa asieke bla adelia gbe. Osɔfo Malet ŋutɔ xɔ sukua dzikpɔkpɔ kpe ɖe eƒe dɔwo ŋu. Nufiala Timothy Kwasi aƒenyo ƒe kpeɖeŋutɔwoe nye Erasmus Atigaku kple Albert Newell. Gake nufiala Erasmus Atigaku ɖe asi le dɔa ŋu kpata. Le Togoa mama na nufiala aƒenyo si nye Kpando Fesitɔ la. Le Togoa mama ta, nufiala aƒenyo si nye Kpando Fesitɔ la bia be wòaɖe yi Englisi kpa dzi. Wolɔ̃ ɖe edzi nɛ eye woɖe nufiala Samuel Ataklo si nɔ amedzɔƒe la be eya natrɔ va aƒe ava xɔ ɖe eteƒe. Hema yi la, Samuel Ataklo kple Kapɔ̃e Paku wonɔ Fransɛ gbe
srɔ̃m xoxo eva ɖo le dasia mi me alo August ƒe ŋkeke bla evevɔ etɔ̃lia le ƒe 1992 gbe esi wònye be français dziɖuɖu hã ɖoe dzidzizitɔe be woafia français gbe ta nufiala Ataklozu kpeɖeŋutɔ gã aɖe le efiafia me le dzome alo December 28 va se ɖe 28 ƒe ƒe le ƒe 1991 gbe la, nufiala gã si nye sukuwo dzikpɔla le Lome eye wòse gbe vovovowo. Aƒetɔ Jonathan Savi de Tove ƒo nufialawo nuƒu hefia français gbewo nyuie. Egatsɔ wo de asi na nufiala Ataklo hafi trɔ yi Lome. Egava le ƒe 1992 me ƒo sukuviawo nuƒu hewɔ dodokpɔ na wo tso dzome alo December 29 va se ɖe 31 gbe. Yonɔviviwo miase ɖe afi sia na mi. Etsɔ hã miagayi edzi nye enyahlela Tchalevi Simple International plus 228. Otrɔ bɔkɔ na mi loo.